Ka jingla rit jong MP ke Shillong Dr. Ricky Andrew Jason kon kala kring ya ki pajba keleng men ai ki jingaro wala udai unong mi kmat pajba wayo ke dan VIP hendai jule ker ej kumbalong giwe ha kiren san social media saki bagi pajba ke ai ki jingaro UMP ke Shillong hadin bro asyabat ha ki pulit ke ribhoi ha ke pop kidang terasi ki kali ha ka ba UMP ha ka jaka ban yaj bai uhir ban ai kublai sendon ya ki pulit ke ribhoi ibrakit kia sisia ya ke kam ha kamit absan tarik unai weng aja absan hapo jiam USP ka ribhoi district WS rathur ki pulit ka ribhoi kila hir se ka than bani hat ban penlong ya ka jing talasi lembat kit khot ka village defense party jong sinong lum nong thamai bani hat kat badang ya ka jing talasi ki pulit ka ribhoi ka yobat ya ka kali UMP ka VPPU Dr. Ricky AJ Sengkon kat bau dang wan pai na nong ba Delhi bat ka ba kham sngeu tenat susu kalong ba uni UMP ula hilang hakate ke jaka ban ai kublai ban ai mensim ya ki pulit ka ribhai ban beteng ya kani ka jing klasi na kamta ka jing singan jong ki paj ba ki balai bawan hasil tek sok ba national highway nama ka an kam dai ban no siliang ha ka jing talasi kampel lagi dai ki he ki hain ne ki rit ki ria habakran siklat patai kebol na yang Dr. Ricky AJ Sengkon ukwa bakani ka kam kebelas dang dagi pulit ka ribhoi ka dai ban tri kam ro ha borok kowe ke jela kenang ba ki paj ba kinong atkar ha banyak kali pat ban light na gini gini jeng jia ba susi और पुलिस ड्यूटी कोई नहीं है इधर में ड्यूटी ड्यूटी नहीं इसे हवा में लगाएंगे क्या पुलिस ड्यूटी नहीं क्या वो पुलिस ड्यूटी का गाड़ी में क्या देखा है मैंने अब निकालो आलो गए तो खोलो अभी खोलो खोलो ये खोलो क्यों से लगाया कौन परमिशन दिया हाँ कौन परमिशन दिया ngaru madang Suwana Delhi ngaru ya bat lang ya ngaru nong kumbaki bat lebih kali orohi batas soban akublay ya ka police department kaba bat tak ya badon pakai dia benong kumka compare lagi VIP non VIP oh nomor macam tak kecil bahahi nomor kumbaki ni ki don bikin ki sini di bateng pendon kambakla Akublay ya ka police department jogari boy tapi le ekani ka top sama dot com ya rata-rata bat kamar wah ni kecil singan yang ini nolek nawan kamar tam di akyat niat ka mga yang hangi don kibir ke bayang buai bat kung itu punya kan kebu kecil sal ya itu kiway bat kiway paku bat kermen step bakani kan long tang agani ka district nei kui ke district ro kinya butin nomor ketika kam to ha bat na kalian betonga asmo orang ba bat banyak kali ri banyak orang abkar banyak kali ban jar banyak kali yen dengan ada pam di marpa kum idingja tadi si bahwa kebegitu kiman sim kiba foto at kabak ta ikili sam jong itu se kiba shanya ha kito ki kiba pandap jangi jiwa kam sam nakalian to jonga da kading sungkhya na kini banyak kali akalong kali kamai ni kali shinat bangin long kiba ka banyak kali Bison aman kentu sebu di bison ama barok di distrik Hariboy di polis kenya jela bakin bud inut sanyong di Hariboy aro ingka tahi ba kiwing distrik apo ka jela hi borok kwing so kiriban burduk sa ya ka baka polis department jong Hariboy ide
ये इकरम बा बचले के काम अशम kemudian don ki kali ki ba ban pen a ki turu ndai ban ma mai ki mene wat kali pulit along ini ki pe on te tu di ban pat bagi kali pulit ru dak tam te ka bangai ide ki kmat te ki turu ndai ban te lakam ki turu ban on kan ba ke ka ba ka pulit tu gari bhai ke le long ba ban pen mau ini baru nong song snong ani ke jelaban segeri ya hi bakoi baka anhi kadena bata baro e kumta inya burom me an ban ngena ai mi se mi kine ki kapet an ba e ke kele ka long bai ta ka e na ban burom me an और पुलिस ड्यूटी कोई नहीं है इधर में ड्यूटी ड्यूटी नहीं इसे हवा में लगाएंगे क्या पुलिस ड्यूटी नहीं क्या वो पुलिस ड्यूटी का गाड़ी में क्या देखा है मैंने अब निकालो आलो गए तो खोलो अभी खोलो खोलो ये खोलो क्यों से लगाया कौन परमिशन दिया कौन परमिशन दिया